Сәлем алейкум, азиз телестержілер, хаберлер информационда қымыз соңки әдіселер ақында Озлев қаларында тариф етежек. Студияда мен Фадиме Сейтмаму чалышам. Ве бүгін бойлы малыматлар хаберлер программамызда тақдим етіле. Русия Федерация Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек сақ шерінде яратылған Тешебюс адлы генч клубының бірінші мұсафыры олды. Вы азартный человек? Нет. Вы хороший отец? Стараюсь. Оценку должен дать эти деятельные. Қырым мұсылманларының дини идаресінде Хайруниса адлы умум Русия ислам yarışının finali olup geçti. Demek ki o ailenin daha güçlü, daha temel, daha güzel sağlam bir aile olacağına bir işarettir bu. Ona yönelik demektir. Kırım sevgi ile serlevalı sergi 60 ustanı birleştirdi. Onlar Ahmetjit Ressamlar Evi'nin sergi salonunda 400 eserlerini takdim ettiler. На моей фесочке изображена моя мама. Tuvaq koyunda vatandaşımız Sultaniye Hayaliyevaga yardım göstermek için hayriye aksiya olup geçti. Kutumuzun kalpikleri geçecek yardım için Sultana Hayaliyeva deyin kızçığa. Rusya Президенті Владимир Путин Украин гражданларына ве Украинаның Донецк ве Луганск вилаетінің айры территорияларында дайма yaşаған, ама гражданлығы олмаған гражданларға берілген весиқаларыны танылмасы ақта эмир имзалады. Бұны Кремльнің матбуат қызметі хабереді. Қайдетілеке бұл вақтынжы бақылған чаре. Эмир бұл районларда сияси вазиет тынчыланмаған же чалышажақ. Бойлы весиқалар сырасына паспортлар доғу ве олумақта евленув яда айрылув. Ат яда сой ат деңіштірілігі ақта шәдетнамелер кере. Эмірде эмде қайд етілеке бөйле шақыз таздықланған весиқаларының сайыплері олар или ичбір визасыз Русияге кіре вечіқа білелер. 3 ел әвелкі вақалар девамында әләк олғанларының қатырасына Киевді мұстақылық мейданында барышық акциясы зидиетлерге чевірілді. Акция девамында патруль полисінің қадимы зарар көрді. Бұндан ғайры Киевді бірқач 100 адам Донбасының тижари қабачавына қол тұтмақ үшін митинг кечірділер. Оның іштіракчілері Украина президентінің мемориеті янында чадырлар ерлештірмеге тырыштылар. Полис оларға кедер етті. Нәтижеде бірқач дугыш көтек шықты. Әвел Киев мэриясы хабер еткен еді, бір sıra teşkilatlar şu cümleden milletçiler fevralinin 18'inden 22'sine kadar Kiev'nin merkezi kısmında 200 binden ziyade adamlar iştirak etken kutlevi aksiyalar geçiriliği için 30'dan ziyade ariza yollanıldı. Toprak damарталары olған қырмылар автомат шекілде мескен алу невбетінден чықарылалар. Ама бұл тәртіп деңіштіріле біле. Бұл ақта Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек тариф етті. Мебус бойле низам үле разы олмағаныны білдірді. Алынма, мен бұны адалетсіз деп саям. Қырым Русияда тек 3 жылдан беріле яшай. Адамлар есе невбетке тап 90-ынчы сенелерде тұрғанлар. Менің лоқтай назарым 2014 сене мартның 17-сіне же невбетке тұрған еркем мескен алмақ кереклер. Оларның топрақ дамарталары бармы, жоқмы, ералда. Алынманың соңы. Единая Россия фирқасының экспертлер шурасы Руслан Бальбек айтқанына көре, оның ноқтай назарына қол тұтты. Яқынларда интернетте видео пейда олды. Анда межилесінің сабық азасы Нариман Джелал Қырым татар халқына мұрajat етіп, күн туған қасабасының ерлі сайлавларында иштирак етмемеге чағыра. Бұл ақта күн туғанның сәкенлері өзлері не тұшын екенлер. Келіңіз левхамызны сейір етейік. Большинство крымско-татарских активистов по-прежнему считает, что участвовать в выборах в Крыму какого-либо уровня является неправильным. Көргеніміз кебі мұражатының бірінші қысымда Нариман Джелал бұтын халқының адындан Қырым татарларыны сайлавларда іштирак етмеге чағыра. Ама келіні сентябрь 14 күнінің вақаларыны қатырлайық. Бүгін Қырым Русия еркянына кірген сон бірінші сайлавлар кечкеніні қатырлатамы со вақыт Қырым татарларының лидерлері деп адландырылғанларының чағырыллары еле чоқысы Қырым татарлар сайлавларда іштирак етмеділер. Бізім бүгін келіміз не? 1150 мебус ерінден тек 135 адам Қырым татарларыны тақдим етті. В 2014 году, когда был призыв Меджлиса к крымско-татарскому народу бойкотировать выборы с сентября 2014 года, именно жители Тепловки не просто не прислушались, скажем так, к призыву Меджлиса, но активно участвовали в этих выборах. И 2 кандидата из числа крымских татар стали депутатами Николаевского постсовета. Участие в любых
общественно-политических мероприятий, которые происходят на территории Крыма или на территории сельских поселений, по моему мнению, является обязательным для каждого жителя. Икинчи хысымда Джилял айтаке бысымы шакимье токларында ось адамларымыз улса біле яшап улуры кенмыз. Мы, как общественность, считаем, что добиваться решения местных проблем можно без непосредственного участия в выборах, а работая постоянно с местными властями как громада, требуя выполнения тех обязательств, которые депутаты берут на себя. Айдол сунуйле ама Украина деверных атырлайх о вақыт Хырымның юқары радасында Хырым татар халқының векілері üçün пек аз квота айырылайды. Украинаның юқары радасында есе Хырым татарлары үшін ичте ер йоқыды. О вақытлары Меджлесінің елбашчылары Мустафа Джемилев, Рифат Чубаров юқары рададан парламентте ерлер талап етеділер. Бұнсыз Мыш Меджлес Хырым татарларының епісі меселелеріні чізіп оламас екен ойле олса не үшін шынды Меджлесінің сабы хазалары фікірлеріні бұ қадар денештірді. Бүгін олар ярмада яшайшында тамыр халқының іштирак етмесіні істеймелер. Ахмеджет районының Кунтувган көйінің секенлері өзлері не түшіне екенлер келіңіз бақайық. Желательно, чтобы каждый житель Николаевского поселкового совета принял участие, активное участие в проведении вот этих выборов. Показали свою жизненную позицию. В противном случае получается, что все равнодушны к тому, что происходит на территории Николаевского поселкового совета. Конечно, я считаю, что участвовать необходимо и в выборах, и это нужно делать для того, чтобы решать наши проблемы. И проблемы будут решать те люди, которые действительно знают, да, как бы сущность этих проблем. На выборы, я считаю, надо ходить всем, но выбрать свое решение. За или против, но он должен проголосовать. Эбетер адам өзі біле, бармаға, я бармамаға. Аман бұл біздің ватанымыз. Бүйерді біз яшаймыз. Башқа еріміз жоқтыр. Onun үшін еркес өзі біле, бармаға, yoksam evde отырмаға. Я считаю, что это правильно принимать участие в их общественных и политических мероприятиях, которые проводятся у нас в Крыму. Зная, какие проблемы есть на селе, Тепловка, мы мечтаем построить детский садик, построить, открыть поликлинику для населения. Есть проблемы, которые по решению по улицам, проблемы по улицам, дорогам и так далее. Помочь народу своему и, может быть, односельчанам. Біз Нариман Джилял иле бағланмаға тырыштық, ама афсуске о хунушмаға істемеді. Нариман Бей, селям алейкум, беспокоит вас телеканал Милет. Я бы у вас хотела... Интернете бу видео хызгын тархда музакире иттіле мына мисал үшін бір хуланы жынын тефсірі. Бу адамларда хач вақыт бізім миемізні айландырып юрежеклер. Нечін бу адам мебусларны громада или оппозицияға кетмеге зорламай еді. О біріншілер сырасында Чубаровның муавины олмаға ашықты. Мынада бір тефсір. Біз ватанымызда яшаймыз, бүгін яшаймыз, ярын яшайджамыз, сер вақыт яшайджамыз. Ичбір тедбір, ичбір иш, ичбір жемат, сияси әрекет бізсіз, кечерінмемесі мүмкін дегіл. Бұның себебі сәді. Біз ярымаданын тамыр халқы оламыз. Бөлеті всені тек ось халқының душманы тарафында чалышқан инсан бере біле деп яза бір мешур ичтимай ағының құланыжысы. Бірісі ата мерақлы видео иле пайлашты. Анда Нариман Джилял Меджлесінің башқа сабы хазалары иле Хырым ресторанларының бірінде яқшыр атланалар десек мүмкін. Бұл инсанлар бұтын халқының адындан сеслене білелер ма? Ватан яшайшында бұтын халқ иштирак етмесі яқшы olur ма? Хатырлатамыз, Кунтувган көйінің беледие тішкелатларына ерлеми бусларының Саляновы 2017 сене апрелінің екінде кечежек. Нариман Тарсинова, Аким Бекиров, Милет үшін. Сақшырынды медениет әгленче генчлер Веспорт мерkezінің базасында яратылған теші Бюс адлы генч клубы оз ішіні башлады. Ве формаль олмаған Субет адлы бірінші лейхасыны açты. Яшлар клубының бірінші мұсафыры Русия Федерация Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек олды. Корышывды бізім мұхбирмыз Султания Сетакаева болынды. Формаль олмаған Субет лейханын иштиракчилері Селямлавдан башланды. Мерасимнің мұсафыры Русия Федерация Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек осе шайыш қиметлері ве бірінші ерге қойған ғайелері аққында білдірді. Вы впервые явили в Крыму
вот такой проект, который и по форме, и по содержанию несет в себе основной замысел, который был изложен президентом в Астрахани и в его ежегодном послании о взаимном уважении, о том, чтобы все народы, все этносы, все конфессии жили в мире и согласии. И понимали, что мы с вами сегодня формируем все вместе, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности, суперэтнос, который несет за собой, вот, находясь в авангарде всех изменений, семейные ценности, вот те традиционные ценности, которые веками складывались в обществе. Bundan soң Руслан Бальбек Блиц суравның иштиракчысы oldu. Вы много читаете? Стараюсь. Вы любите дарить подарки? Огромное удовольствие получаю. Вы везучий человек? Ну, считаю, что Бог миловал только на хорошие вот, деяния. Да, и поэтому везет. Вы любите сладкое? Иногда грешу. Боитесь ли вы уколов? Ужасно. У вас есть татуировки? Не воспринимаю. Вы азартный человек? Нет. Вы хороший отец? Стараюсь. Оценку должен дать этот деятель, наверное. Sonra gençlerin suallerine geçtiler. İştirakçilerge Devlet Dumasının mebusuna siyasi faaliyet, kariyera, hobi ve gelecekki planları boyunca sualler vermege unikal imkanları verildi. Medeniyet, Eğlence, Genç ve Sport Merkezi'nin yetekçi mütehassısı Ленара Эреджепова bu imkanını kaçırmayıp ciddi sual verdi. Руслан Исмаиловичтен мен Devlet Duma mebusu olarak birinci vazifeleri hakkında soradım. O osi şu boyunca tesirotlarının ve nasıl belli işleşlerinin tanış olğanının paylaştı. Merasimde Rusya Federatsiya Prezidenti o günde Milletler Ara Münasebetler boyunca Şura'nın azası, İnkişaf Cemiyet Teşkilatı'nın Prezidenti İskender Bilalov bulundu. Onun fikrince muvaffakiyetli insanların görüşüler çeşit türlü zenatlarga ve mütehassıslarga nisbeten merak yükseltti. Ferset ve icadi kabiliyetini inkişaf ettirdi. Siz o'zingiz ko'rdingiz, nasıl açık sohbet geçti. Ruslan Ismailovich bir sualga cevap berdi. Men anladım ki Ruslan Ismailovich muvaffakiyetli insan. Bu görüşüp şehir memurlarımızga, geçirimizge ve cemiyet teşkilatlarına fayda gösterir. Devlet Dumasının mebusu Ruslan Balbek Teşebbüs Gençler Klubuna cumhuri seviyege çıkmağa tiledi ve öz növbetinde gerekli yardım göstermege va'da etti. Молодежь, вне зависимости от национальности и вероисповедания, сегодня на благо своего района, своего города выступает вот с такой вот инициативой, чтобы иметь возможность быть вместе. И считаю, сам проект вместе достойно республиканского уровня, который сумеет увлечь за собой всю молодежь нашего благословенного полуострова. Сама идея молодежного проекта «Инициатива», считаю, должна быть поддержана органами власти и местной, и республиканской, потому что идея благая, направлена на консолидацию молодежи вокруг общей идеи – это процветание родного края. Көрішінің нәтижесінде Руслан Бальбек ең мерақлы суалны белгіледі. Вейкі мектеплілерге Виктория Михненокқа ve Sevara Атажановаға әдеге бағышлады. Я задала вопрос. Мен Руслан Исмаилович балалық чағында кем olmağa istегенini сорадым. Мен ise nasıl şehirni beğeniyorsunuz ve nasıl şehirde rahatlanmağa seviyesiniz sualini berdim. Руслан Исмаилович bildirdi, bala çağında zenat hakkında düşünmedi. Belki de kosmonavt olmağa isteydi. Ama onun anası o kim olmasını isteydi. Sağ şehir memuriyet başının muavini Şerif Osmanov kaydetti ki görüşüp çok meraklı ve canlı geçti. Mirasimin musafiri ise bir sualge konstruktif cevap verdi. Men belesem bu liha pek meraklı olur. Növbetdeki musafir sağ şehir memuriyetinin başı olacak. Da 3-4 musafirler endi belgelendi. Bundan da gayrı biz masa oyunlar klubunu açmağa planlaştıramız. Hatırlatamız, Meskür klub fevral ayında açıldı. Onun tesis eticileri Medeniyet, Eğlence, Gençler ve Sport Merkezi, Vmeste Cemiyet Teşkilatı, İnkişaf Cemiyet Teşkilatı ve Sağ şehrin memuriyeti oldular. Sultaniye Сидакаева, Sanzivadinov, millet için. Украин мебусы Андрей Артеменко Америка Кошма Штатларының президенті Дональд Трамптың мемуриеті үшін Русиядан санкцияларының алу планını азырлағанını ақта білдірді. Бұл планларының мадделері арасында Украинада Қырым Русияге 30-50 елға кираға берілуі ақында референдум кечірілуі ве соңыра бұл вақыт кечкен сон ярымада референдум кечмек керек, тамам оқырымның тақдиріні белгілейдек. Devlet Duma мебусы Руслан Бальбек білдірді ке Русия енді өз ерлеріні кираға алған
еді. О вақыт Ақяр Украина эркянына кіреді. Эндіден сон бойлей yapmağa niyeti yok. Mebusның сөздеріне көре Украин саясетчілер Қырым кебі олар үшін ябанчы территория ақта емір бермекні тоқтатмақ кереклер. Америка Қошма Штатлар президентінің адлейджісі Майкл Коэн Украин мебусы Андрей Артеменканың тевсиесіні Белый дом идаресіне еткізмекні ақта білдірді. Кремльдесе Артеменковның тевсиелері ақында бір шей ешітмедік деділер. Қырым мұсылманлары діни идаресінде Хайруниса адлы Умум Русия ислам ярышының финалы олып кечті. Финал файдалы илім дин лейхасы чирчевесінде өткерілген курсларының талебелері, яғни қадынлар арасында өткерілді. Тәфсилатлы және бетекелев хамызда. Yarış iştirakçıları başta özlerinin regionlarında basamaklarını keçtiler. Bugün finalda 20 iştirakçı din inceliklerini, Kur'an oku ve tecvid bilgilerini, bundan beraber Kırım Tatar halkının medeniyetini nümayiş etmeye imkanları oldu. Birinci yerge Gülsüm Seyit Mahmutova nail oldu. Men galip çıqqanımni umut etmedim. Ebed kuvanam, oge ketmege istegim var. Yarış faydalı ilim adlı dinni marif levhası çerçevesinde Kırım Müslümanlarının dinni idaresi tarafından teşkil olundu. Yarışın esas maksatları din bilgilerini ve Kırım Tatar annelerini rağbetleştirmektir. Yarış ilk sefer ötkerildi. Teşkilatçılar illerinde de bu yarışını er sene geçirmeye niyetlenirler. Bugün kızlarımızın ve analarımızın dinini öğrenmek, peygamberini öğrenmek, peygamberin hayatını öğrenmek, Kur'an öğrenmek demek ki o ailenin daha güçlü, daha temel, daha güzel, sağlam bir aile olacağına bir işarettir bu. Ona yönelik demektir. Onun için düşüncelerimiz çok güzel, çok kuvanmaktayız. İnşallah bunun geleceği daha güzel olur diye düşünüyoruz. 73 yaşındaki Vaspiye Yakubova en büyük iştirakçıdır. Kadın Akmetçet rayonundan geldi. Onun bildirgenine göre çoktan din inceliklerini bilmek ve öğrenmek niyetindeydi. Ve bugün onun niyeti amelge geçti. Okumağa bek aves etedim. Aman kartman, uyalaman, kartman. Men okuyalmam deymen, uyalaman. Sağ olsun Lüman hocamız, Allah sağlığını versin, Allah dünya turganca tursatsın. Bilersiz, buna yavaş yavaş. Ana Allah'a şükür endi okup başladık, endi yasını okup bitirdik. Kur'an'ı okuyumuz endi. Allah'a şükür, Allah'ını bergen. Her bir iştirakçı kıymetli bahşişler ile taqdirlendi. Kırım Müslümanlarının dinni idaresi bir sıra din tedbirlerini ve yarışlarını geçiri. Növbetteki ezan sedası adlı yarışının seçim basamağı Mart ayında öz işini başlayacak. Mavile Eyüp, millet için. Tuvaq koyunda Sultaniye Hayaliyevaga yardım göstermek için Akkıydagerlikler serlevalı hayriye akция keçti. Mevlet dini tedbiri yerli medeniyet evinde geçirildi. Bu yerde televizyon takımımız da bulundu. Merasim çerçevesinde Bekir Adilov ilahiler icra etti. 8 palцев adlı kollar plastikası teatrı mevzui bedi kompozisiyalarını takdim ettiler. Olar seyircilerini hayrette kaldırdılar. Belli Kırım Tatar icracısı Dilaver Osmanov peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem bağışlangan yırlar ile çıkışta bulundu. Men bugün demek din taraftan bir-iki ilahi aytacağım. Son 2 tane ilahi eğer öyle aytsak, son Arafat Dağı degen bir halk yerimiz var. Böyle merasimler evet birinciden terbiyeli yaş gençler demek gençlerimizin gelecek nesilimizin bu pek mühim iş. İkinciden demek o da bizim bir medeniyetimizge mümkün böyle de aytmak. Akıkı digerlikler serlevalı konserte toplangan paralar Sultaniye Hayaliyevaga yolanılacak. Kızçık 2016 senenin dekabr ayında kazaga uğragan edi. Şimdi o çoktan çok yaralar ile 6. şehir şifahanesinde buluna. Alım uşkul, ögde ise onu devamlı titavilenuf bekley. Buna para gerek. Kibir Cami'nin imamı, İslam dini hocası Edem Hoca Lümanov kaydetti ki böyle tedbirler imanımızı kayveleştirip halkımızga büyük fayda getireyim. Bunun büyük faydaları vardır ve halkımızın böyle tedbirlerde iştirak etmesini bizler bekleyimiz. Onun için halkımızga aytmak istegenim böyle tedbirlerge koşulsunlar, kelsinler, birlik, mabetlik içerisinde oz ana yurtumuzda, oz topraklarımızda şen şeramet olup böyle güzel tedbirlerini hep beraber geçireyik inşallah. İlahi icracısı Bekir Adilov böyle konsertler yakın vakitte Kırım'ın her bir köşesinde geçirileceği hakkında tarif etti. Böylelikle her bir istegen insan yardımda muhtaç olan vatandaşlarımızga yardım edebilecek. Bu biz akılınıza olsa Hadis Sabiev kelgen idi o vaxtları.
истинные ценности проекта var еді. Ama мен düşünüp baktım nasıl olacak bu proyekt, gelecek proyekt. Aklıma böyle türlü şeyler çıktı ama bu gerçekten hakiki digirler. Bunda ailenin bağlı şeyler, Allahu Teala'yı anmak, Peygamberimize salavatlar getirmek tek hakiki digirler bunda. Çünkü onun için bunun mevzusu da gerçekten hakiki digirler olsa pek yaxşı. Султания Хаялиеваның анабабасы первасыз қалмаған бір инсандан ярдым беклейлер. Біз банк есабыны реквизитлеріні көстереміз. Параларны анда yoламақ мүмкін. Гүлнара Каримова, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Қырым Севгі ile Серлевалы Сергі 60 ұстаны бірлештірді. Оресам Мамут Чурлының реберлігінде Қырым ұслыбы Илейха черчевесінде кешірілі. Сергі Ахмезжет ресамлар евінің Сергі салонында açıldı. Анда Қырым татар амели сұслы санатының чешіт техникаларында бедерілген 400 eseri тақзим етілді. Ресамчылық, графика, жам үстінде ресімлер, құйымчылық илванлары, кераметтен yapılған шейлер, эл тоқымасы, нағышлар, ведігер тұрмыш ешкиялары, 400 esер, Қырым-татар медениетіні, беананеви санаты ақында шейні тарифлер. Қырым үслі Илейхасының муэлифы ресам Мамут Чурлу умытетеке, Қырым Севги ile Серлевалы Серги, ақиқи Қырым-татар медени тарихи асабалығына эсасланған Севги темелінде Қырым жемиетінің бірлештірір. В таком масштабе мы впервые прозвучали. Более шекелде біз илк-сефер яңғырадық. Біз инсанлардың фікірлеріне Қырымның келечегіні шекелендіреміз. Қырым тамыр халқына позитив мунасебетлер ашламаға тырышамыз. Бұл біз умуми медениетіміз олғаныны көстереміз. Әрбір инсан бізге қошылып, бұл yönеліште çalışа біле. Қырым үслі Илейхасы тек Қырым-татар асабалығының сақлауына дегілді, оның илерелемесіне доғыртыға. Диқатымызға яныдан тәртіп етілген костюмлер, веземаневи модельлерінің костюмлері тақдим етілі. Мой костюм называется «Атешли Джан», «Пылающая душа». Бұл костюмның ады «Атешли Джан». О Қырым-татар костюмның ананеви қысымларына эсаслана. Оны берас яныдан тізіп земаневи печімлеріні ве безетувлеріні құлландым. Костюмның эсас ғайысы урфадетлерімізні сақлап, парлақ өрнеклеріні яныдан жанландырмақтыр. Қадими позитив тылсымы ишаретлер, сүлелені девам еттірген, айлені сақлаған, берекет биаман эсенлік тимсалер ресамларының эсерлерінде яны күшнен жанған алар. Здесь изображена гвоздика, то есть... Мында каранфил, яни инсан тасвирлене. Бу эсли башлы инсанның тимсаледір. Ось аятыны ось якынларына бағышламаға азыр. Бу фесте менің анам көстерілем. Фесні кийгенде мен дайма оны хатырлайжам. Анама доғыртылған севгі мында тасвир етіле. Эта работа называется «Путь». Бу ішнің серлевасы йол. Миллетіміздің ве шақаларға бақмадан дайма ватанға қайтмақ оғырында көрешті ве мақсадына етті. Мында бізім ий келечекке ишанчымыз көстереле. Оны тез яптым. Эсас мақсадымыз о заманның бүтін дойғыларыны еткізмек. Қырым Севги ile адлы Сергінің açılığı достане muhitте keçti. Bu muhitni musafirler ve ressamlar özleri yarattыlar. Elbette musafirler için de pek meraklı oldu. Впечатление выставки очень замечательное. Тей сүратларым пек гөзел, бұ қадар чоқ ұсталар пейда олғаны пек хувандыра. Илк-сефер сергиде иштирак еткендерді олды. Много цветов, контрастных и вдохновляет, чтобы делать что-то тоже свое. Мне нравится, как художники передают. Ресамлар өз тей сүратларыны ренклер, ышық ве көлге ярдымы ile тасвирлейлер. Мен бұны бегенем. Әрбір ресамның оны айырған чізгесі бар. Айрыжа Мамут Чурлының ресімлеріні бегендім. Олар о қадар ачық везенгін. Серги чатырда хиджади бірлешменің азалары ile Русия ресамлар бірлешмесінің Қырым Жумхури бөлуге ile Devlet Тарихи музейі, Қырым-татар тарихи медени асабалық музейі, Бекир Чобанзаде адына Хайрия фонды, Беларишес адылы Қырым-татар тарихи музейінің қол тұтуы ile тешкіл етілді. Серги мартын 4-не қадар өзішіні девам етежек. Диляра Шевкетова, Руслан Хахов, Миллет үшін. Спорт хаберлеріне кечеміз. Қырым футбол клубында ачық қыш кубағының невбетеке туры екінленді. Бұл турнирді бірінші Қырым-татар футбол Қызылташ тақымы ве молодежная койының Крым Теплица тақымы ойын кечірділер. Турнирді Крым Теплица ғалебе қазанды. Анда бізім телевизион тақымымызды бұлынды. Қызылташ адлы Қырым-татар футбол тақымы молодежная койынден Крым Теплица тақымы ile ярышлашты. Тамам о Қырымның шымдыкын чемпионы ола. Особой подготовки какой-то не было. Мы играем сейчас, не тренируемся, потому что игр очень много. Через 3 дня игра.
Поэтому в основном подготовка была у нас только тактическая. Мы играем с лидером чемпионата КФС, Крым-Теплица, основная команда. У них очень много ребят, которые на сборы пришли на просмотр. Мы готовимся к чемпионату. Это просто один из этапов подготовки, турнир, и через него мы готовимся к чемпионату. К сопернику, к любому мы относимся с уважением, потому что любая недооценка соперника на поле – это потеря очков. Матчның бірінші дақаларындан Крым-Теплица тақымы тәшібюсыны чекіп алды. 4-ші дақада матчның есабы ашылды. Бірінші таймда Крым-Теплица 5 гол урды. Қызылташ тақымы бірінші тайм девамында рақып үшін хафлы вазиет яратып olmadı. Ama ikinci таймда Қызылташның oyuncuları 2 gol urdılar. Рақыплер de cevap olarak 2 gol kaytardılar. Maç 7-2 эсап ile yekünlendi. Естественно, болею за нашу команду, за команду Кызылташ. Вот, и считаю уже в какой-то мере нашей национальной крымско-татарской командой. И активно участвую в ней, стараюсь помочь ребятам. Вот, и в том числе вот непосредственно будучи на поле. И призываю наших ребят, приходите, будем болеть, будем помогать нашей команде, поднимать ее. Наши ребята тренируются, играя с сильной командой, подтягиваются сами, видят красивую игру. И думаю, будем добиваться успехов и идти к такому же успеху, как и у наших противников. 2017 mevsimde Kızıltaş futbol boyunca Aveskar erkek takımları arasında Kırım'ın açık çempionatında iştirak edecek. Klubunun planlarında birincilikte galip çıkmak, Kırım'ın Premier Ligasına kirmek ve mütehassıs seviyeye etmek. Lile Vedjat, Edem Ismailov, Millet üçün. Şimdilik bolğan malumatlarımız edi. Bizim televizyon takımlarımız yangi malumatlar üzerinde endi çalışmaktalar. Nefbeteki Rus tilindeki çıkacak haberlerini kaçırmanız ve evlerinizge daima tek iyi haberler kelsin. Sağlıkla kalınız.